Tokom proleća pčelinje društvo karakterišu 3 faze razvoja. Prva faza traje kod nas najčešće do početka marta i karakteristična je po malim dotocima nektara i polena s polja iz prirode, nestabilnom vremenu i velikim oscilacijama spoljne temperature. U našem kraju na sreću raste crnjuš, koja u sunčanim danima može sa cvetanjem da krene još u januaru, a od nje pčele daju izuzetno kvalitetan med. To je kao u Vojvodini uljana repica, je kod nas crnjuš. Ja sam veliki zagovornik tog meda jer smatram da je med od crnjuši jedan od najzdravijih medova s obzirom na njegova svojstva, na njegovu boju jer puno je minerala. Crnjuš ili erika, kako je zovu Slovenci i Italijani, je jedna biljka koja, nećete verovati, procveta ispod snega. I kada ugleda sunca ovako malo, ona već počne na 14 stepeni da medi, znači da luči nektar. To je naša prva paša, možda bude jako obilna. Mišljenja sam da će ove godine da krene žestoko, s obzirom pratim godinama da ukoliko je avgust, samo je dovoljna jedna kiša da ona pripremi to i ovakav snijeg kao što je bio ove zime, mislim da neće da omane ove godine crnjuš. Druga faza razvoja pčelinjeg društva kreće sa početkom marta i traje obično do prve polovine aprila. U ovom periodu može biti osetnijih unosa nektara, a naročito cvetnog praha. S obzirom na to da pčele oprašuju 3/4 svih useva na planeti, nezamenjiv su deo globalnog ekosistema. Međutim, uprkos svom značaju koje pčele imaju, neretko se dešava njihov pomor izazvan ljudskom nepažnjom i nemarom, pa je ovaj prilog svojevrstan apel poljoprivrednicima da pažljivije rukuju hemijskim sredstvima koja koriste u zaštitu bilja.